U dvorištu galerije Milena Pavlović Barili danas je započela 5. dečja likovna kolonija Milena, koja je okupila 11 učesnika, talentovnih učenika požarevačkih osnovnih i srednjih škola. U okviru programa Ulica kulture kolonija će trajati 3 dana. Inače, dečja likovna kolonija je i ove godine jedan od pratećih programa Ljubičevskih konjičkih igara. Pred nama je 5. dečja likovna kolonija koja se pod nazivom Milena. Ovoga puta, kažem, radimo u okviru kao prateći program Ljubičevskih konjičkih igara kao i ranijih godina. Kolonija radi 3 dana, znači danas, 2., 3. i 4. ovde u prostoriji Mileninog doma, znači i uglavnom aktivnost dece biće vezana za rad i ono što je stvarala Milena, znači vezano za nadrealizam i svet mašte u likovnim delima. Kažemo, ovoga puta su se okupilo 11 učenika osnovnih i srednjih škola. Oni će raditi, kažemo, 10 do 1, 3 dana, posle toga ćemo napraviti i izložbu kao i svake godine, verovatno u Narodnom muzeju do kraja godine. Organizator kolonije je galerija Milena Pavlović Barili, koja je uvek imala jednu divnu saradnju, ne samo što se tiče ove dečje likovne kolonije, ona je i pomagala i udruženju likovnih stvaralaca koji ovde ima svoje stecište i, kažem, oni uvek to organizuju i pomažu mladim generacijama i, kažem, nadam se da će ova kolonija zaživeti i dalje i da će biti sve veći broj učesnika u koloniji.